Hakajingalang kablapan long hapdeng ke sarkar jalabat kinoi lam ke all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Kabakli daw sembut Menteri Rangba ke jala ubas nyau balang dhar u Menteri Ubari Khmi yakatana transport. Kilami ki katu kat ni ki jingya penbet hapdeng ke sarkar jalabat ke association badyakane lapen tep daw samla balajit jerwa unong ai ketien ke AKMTTE. Hakani ke jingya lang nolor ubas nyau balang laydon lang ru daw ba Donald V Dingdo u Chief Secretary ke sarkar jala ke Kong Rosita Mary Korba ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District, uba Vivek MSP ke East Khasi Hills District, uba Rikal Dinos Dotling President ke AKMTTE, ki officer sarkar nolor kiway. Habakran segilat pathai khubor usamla balajit jerwa ulaong. Bagajing penbet ke bemi na kene ke jingalang kalong, bayaka komiti menta anshim tino dakatana transport hapo ke jingpet uba snyau bahalang dhar. Ulaong hadian artayo ke association kan saya syong jingalang biang bat ke sarkar jela banyakran halor kani dak bapentip bana kalyang u deputy chief minister ula batha ro chief secretary banwat banyak halor ki RTA jongkiwe ki jela nalor kata ulaong ru bagi dan jingkerman bagi jingdawa jongki kan urlong dak bapen pau bag sarkar ru kampat la ban shim ya kanu karai namar bayak ni kam kadang don menta hayeng kasari nakaliang jingi ka AKMTTE bat kisinjok ki nangnya kali kamay boper beladan nangnya pelawan ki district boper kumbap lai peladan kajing kundu apring jungi ki association ba nya kali ki association nya kali kamtam ke AKMTTE apo pasutri AKMTTE te ngilawan kundu katkum kajing ya kundu ba deputy chief minister belong in charge of transport department te hakajing ya kundu jungi menta kasni kalalong ngamong rek balalong kepala saiso adu kata andai gladon hi ki jingmi ki resolution ki bumi nani napo ka meeting menta kasni te katkum kajing ya thu katkum ka amde kajing ya thu katkum kajing syong meeting jungi ngila yo ke resolution ba hadin kani ka komiti pemerintahan namar ba nadu musyakil head ka tourism department deka tourism department kam datip than rash pangki ki road transport te kumta hi ya kani kala head no menta deka transport department belalong chairman ru dai deputy chief minister balong ru in charge jongka transport department ma te ka kata ka go way baka resolution ka balami menta kasi kabaar kalong ba hadin artayo lamar bangitip ini tayo banwan kalade ka puja kasadan ki syuti ti hadin artayo ha uspau tarik Oktober kasadan biang ka meeting na hangtang ini discuss biang ikiniki RTA berokhat banilaya submit ban nakaliang jong i chief secretary ru in hab banle ka humok jong lojong in collect lot ikiniki RTA na ki states boper ki baladan kum ka Jharkhand Orissa bank Karnataka Bombay tikiladon la kajong in hab banle ka humok jong kiru ti nakaliang jong iru ngila airport jong RTA ba ya kiru kinyo le ka humok nang ba kin soktu kai kata ka kajing demand jungi limba jungi ki RTA kadang ba ka tu kepala adan lupa ru kalau along obsolete tangama kinyo ban renew but trekam no ya kan ka RTA di kila panpor ningi RTO tingila ai kata ru RTO bar haka next ka meeting ru ngin sara hi nakaliang jungi ki suggestions na kita jing ai jing shushu nakaliang jungi kumno banyarap ningi tika balai golong bagi la ekran halor jong ka parking bat ka hapo railway station bar hapo airport ngila ekran halor jong kita ru ti laong bang ngin saya pet ngi hap ban ekran kumbalayo ka assurance muswahi ba ngin saya kran ya kata ka parking hapo airport bar hapo railway station bat ilaong ru ba kila ban ai ngi kum ka subsidy tambang ngidang ong ngin saya perkat has pangata ngin dalay syong ka isi meeting haprang jungi ngin saya ride halor jong kata ka subsidy jong ka ban ai po parking la kata kadi ka kumbaong mah kalalong ngilaong hi kata ru ba nadu muswa kala dei ka tourism department kala head ka tourism department kila syong ni involve ya ka transport department tang lemba jong i commissioner jong ka transport te hendrai menta ngila mener kumbaong i babur ilaong ba kani kala sulong no tang kajing penjalan kai kapor ba pin bampor hendrai mengipat ngila kiningkong ki ong kila pan lai banai tang bang ngi khamsha ra kata ka lai banai ngi ong ba within 2 months or within 2 weeks mah ngin ya kundu biang
baginya trekam biang halor jong kanika suggestions ni sautu kata ka jingyo shuti ka aka brokat ni sautu kata ka jingyo shuti brokat ma kita puja holiday si brokat ni sautu kata tambang ni lalong within 2 weeks ini syong biang kanang bangin yo ban ai ka suggestions nakaliang jungiru pai ma ya ka bamentang ngim ban keren kadan ma ko hup tangbang ni hapej artat ba mentang kaladan ba kajing file jong ka PIL ro kajing file jong ka PIL bat kani kaladan lang hapo kod kalau along ka kod matter ro te nakaliang jong ka sarkar ro mentang kila along hesitant la yo kadan in conflict ma kumbaon ka te pareng in conflict with the law te let's say yo ka kata ka policy ba gilasna palat nakaliang jungi kalabas palat andai yo let's say ka tengku pat bat ki rules and regulations jong ki way ki state pat te ngin hap kin hap ban ya understand bah kin hap ban ya supu bah bat ka asam ru halor jong kania ma te ngidan hi kata ka jing kerman bangin sayo kata ka jing diman jungi kini ki policy barokai ni bu ni kerman baik bangin sayo tambah kala kan hap ban puar lamar bangin supu hi ka policy kam daira ba la syai mestap kala urlang tingin hap syong hi kata ki committee si ni ham bat syong hi nakaliang jungi ru ita committees nakaliang jungi ru ngin hap ban le shushu ika homework kanang bangin la ban a shushu ika suggestions sya ka sarkar kanang ba pen kloi kan ki demand jungi pej ladap hi pej mang ki jaka jung akai perthai le ki dan ngai to asam tang ga majuli ru phirap syong nakaliang kimdei ra bo ang phin syong nakali yang ta apa village Kaziranggaru kila don lupa kali hang tu apa di tu gypsies ki safari si berokai pimla bandai kali jadi village apa tawang village tawang ru pimla bandra kali pihak ra di lokal ya kasih kim ni nginum keran syo andai pipek kum siapa jakan ni ero pimla bandai daka way ka kali daka way ka state syaki tourist spot jung way ki state de kamdai ra baong bangi demand mangan pensya bahang nero ba kamdai bangi demand kebadan hapo le air bangi sipo sne mentar sni na syam step ila demand kamdai ra kadai ka baladan lupa ka rules ka regulations ka baladan lupa di demand tang yang kata hi bat ngi kam demand extra re na ka sarkar te halor jong kata baong ban kandan ka jingta kajingta pejma kajingta kandan baik malum malai ka basdang le kan kata baik ada sisen ba kalayat kata ka system ni ka kan la pick up te pej menta kumusya ki ang kabas te hapo dam ki ong ba balatut ba kibre ki hablek nadu nang ni sedu setai harai eventually por badang sedang kidan ke jingtot harai menta pat kalayat reti baik kumba ya te at first hapo basdang kandan baik kajing kandan baik tangbangi ngi hab ban yesha ru kindia pat bun nakaliang ju ki driver jungi ru hang ni ki balajulit sikim balajulit tawang ni am kitip ha ba ngi dal alik setai ngi syong be hapo hotel nang tu pat kilara biki kali na sitai ti kani ka strike ru nadu khat tarik hi nadu khat pra tarik sorry kila ada call off hi lamar ba nakaliang jong sarkar kila khat yakran yangi ti nata kadau nadu tu ka khat pra tarik hi ada call off upai ka strike ti let's say ya ka bementa kala dan hapo kod menta tingi sotenat bakal ada hapo kod bangio ban sei madan kita ki articles ne ki kinta mo ki jingdan jing em jang state barokai nglayo ban let's say but nglayo ban pen saka kod ru bakai ko jing demand jungi kalong legitimate kamdai ra illegitimate na illegal ni demand ni baladan lupa but ban renew na ban implement na tang atai Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya